Muganga FM. Zvisine muri Zimbabwe rakaiti ningireka kuti zvanga zvakaema 1 akubva panamba 10 akuguma patari panapa nditika namba 10 nyamashi unotabhuya kuti atina namba 10 isoso aditika tine ngoma mbiri dzakamira idzo panapa 9 yekutanga yacho yeibva iyona kuna Caleb Simango abhuru risina muswe yakaemba na Cloris Machuwaire ine 12 votes. Yepiri yacho ichibva iyo kuna Frango JB Maposa ngoma yakazipurutanai ingoma yatotanga ukakupinda nyamashi iyi yakapinda zuro pa top 10 asi nyamashi uno yatobudawo iri pa namba 9 ine 12 votes kakara nditika. Then toenda pa namba 8 pana Semo Mafia Ogasa Samonyu Matsotsi Erudo ine 15 votes. Atoenda pa namba 7 pana King Giza Kanyikwe ngoma ine 19 votes. Then toenda namba 6 pana Vax Fire Zino Irema ine 38 votes. Atobva ipapo atoenda isusu pana Like Maposa namba 5 wakadyiswa ine 78 votes. Atoenda isusu pa namba 4 pana Stanford Muchaneyo amaive mwana ine 102 votes. Atoenda DKWS yatiri kudaisoka agoredza yakazibata ina sawira yakapinda kakare nezuro nditika pa album ija rachangobura ine 186 votes yakamira iyo apa namba 3 zvanyamashi uno nditika andokutorera kwacho andingashitorera asi tine muri Zimbabwe kani pekutenda kukuru kwamisana kwatanga tiri kuita kamukati mechinechi chirongwa the Muganga FM sungura top 10 chirongwa chavanenge muri kupuwa musi wemufure wega kana the radio doctor Dr. Tube apa Geni Mukindi arebe Muganga FM robatika rona pa 106.8 chirongwa chiri kusimudzirwa kakare naBaba Simon Matinyarari avo vanenge vari ku sponsor kachirongwa chepredict and win anongofembera chete kuziya kuti ndiye nakaema panapa 1 kana kuti ndiye nakaema panapa 2 wobva wawana mukana wekuwana airtime yako anditika ange njira yekutumira mwadi panapa dzinotidzona 0771215723 apo tinenge dziri kuita chirongwa ichi anditika azvisine muri Zimbabwe aBaba Simon Matinyarari avanowanikwa ivo apa shop yavo apo iri opposite Siga Photos yakaningira kumavira suwa nditika ine Green Door apa notengeswa kamaparts emabhasikoro ane zvimwe zvakasiyana siyana arikaiti ningira isusu kuti zvakaema 1 apa namba 2 antiani wakaimapo number 2. Eleni Sokis Aji akadaisoka kumira panapa 2 apa Muganga FM asungura top 10 aka ema ipona aina 123 votes akwa kuhwirira piano inga kambozvisundirwe idera yasi izvezvi apa ne position iri kuda kutongwarirwa cheta apa na batu ipapa kwazi pandobudisa new album rinofana kunge andisingachabvi pana batu ni number 1 ipapa yasaka pakaoma nditi amure Zimbabwe kani pekutenda kukuru kwamisana kwatanga tiri kuita apa na papa Geni Mukindi Muganga FM nyamashi uno akubva pana tanga kwazvirongwa zveshe zvinanga tiri kuita nemwe ati patari panapa ndinopa kubonga kukuru ataita chirongwa let's talk about it tikazoda isu chirongwa veMuganga FM sungura top 10 chinova chirongwa chatasvika kumagumo kana kuti kumucheto kwacho mvura yacheka makumbo andiro pakutenda kukuru muri Zimbabwe kwamisana kwakanaka kwatanga tiri kuita kudai soka andoshuwira kuti Mwari wokudenga akuchengetei kwamuriyo Mwari wokudenga ave nemi apa mazuva eupenyu hwenyu amukati mweusiku kudai soka apa kuata kwamuchaita Mwari amuchengeta nditi avari kuenda kumishando kana kuti vatiri kumishando Mwari akuchengetei avari munzira kuenda kumba Mwari amungwarira nditika atema agoma pamuzi arakaikati peta simudza isoso number 1 ati chitoti paepaya nditika
Number 1. Icho ngoma iri kubva iyona kuna Taumwanyisa, ngoma yakona yakazi status, iriyo ngoma yakaema pana pa 1 pagini mkinjire mukanga FM. Zisinei rekaiti pitana isusu pa predict and win, atiri kutoona kuti apana maichikavanga ka ando bati ibona Taumwanyisa number 1. Vamwe vacho avavota chokwadi vanga vakuina tikavanga vako va avabacha pemene asi mwadi yavo yachaiwa ngenguva yawo yapinda na 9 minutes past 8 ya maichikavanga yapinda iyo na 8 minutes past 8. Mure Zimbabwe arekaika andikusiye apana pasita andifanzi tube akana kuti Dr. Tube pagini mkinjire mukanga FM 106.8 atinodibana mangwani amunguwa dza 6 o'clock madekoni ndaenda ini. Bye bye.